Thank you, Your Holiness. Beautiful to be with you. Pyoge lana mebe uri chinoro sa gyamwe chimbu chola ari hawar zula lor chimbe gege chimbo atu burula yene tibe kuti khache gi chidar sonde shubashin shuga gebe porang to kombo chogi digi chowa shibe chondo ushu dangda kon namba jega dang kalab zenang zayo ba redu. Physical condition also much depend on mental thinking. Ngaran su chi nedan di shin nang samlo tonda la ra lu gu yore semna jizang gi shide yoba di gi chi su bula yang shu gen ye chen shi yong gu yoba re di shin semte dang kondo la so ban ni ngaran su su gu chöten la so la noba che war den mi mi zi nang semba sang bu che gyu di ke ga chen bu yin ba re. The 6 key lessons that His Holiness has taught us today. Tiring rinpoche chongde do rinshu nang war kawo chung toji che tiring dir hawa nyang zu chobo mangbu shi janne kundu lendu digi chowa shibe chongdu di gozu cheba shi chagi yo tingsa ki tsiri nang digi chebe deshe che shimba diyang kundu nyi ne gyo na wa di yinba redu nganzu shimju ki lecha di shin thongma kunyi ne unzu na wa shi yinba re tiring ye khonsa tale lamu cho ne ngarang su lobja nega mangbu nang ne kaji su dun shu na duwa mi changma jikzong yindab duwa mi ri changma puno mi sengi dushe zinggo ba dine DW dushe nyamsu ningtab su senpa sangbu che go ba dishin gyudang wang top go sa so la su sen go ba rangi ki dawo ina yang sogum tu ba sogi kalab nang chungwa dedak ngarang su semla nyang go she su nang song shize tarigi digi chowa shibe chondu dishin hawar Kennedy tolobdang hawar chongle de zengi lobde gi ge chemo wa atu Burulagi tsoken shebe to lobda dingi ki loma namgi chedo shuga do nyamchi ki konsa kyamgo chenpo cho ushu ki kuti sokyong dang digi chowa shebe chondu kuti nawa shik chagi yoba ridok shuga dharamsala ne arilungti kanki sarko ba tenzi wangdu ne.